hajya ndatinya umukristo adafise akarimbi mu mutima, kuko umaze kubura akarimbi mu mutima ni ukuvuga ibyo ubonye byose ubihurudukiramo. niko Petero yandikiye abakristo, niko yabandikiye. ntuhogwe kuba umwicanyi, ntuhogwe kuba inkozi y'ikibi, ntuhogwe kwisuka mu byo utagezwemo, ariko niwahogwa kuba uri umukristo wahamagawe, ntumaramara, ariko uhesha Imana icubahiro kubw'iryo zina ry'uko uri umukristo. urumva rero twe dutegerezwa kugira akarimbi ntarengwa, utavuga ati bijya birandeba, we ikikureba ni kimwe gusa, ni kimwe, ni ukuvuga ati nezwe n'uwampamagaye nuwera, hanyuma ndindira umunsi wanje wo gutaha nze kubana nawe, Imana idutabare cyane. nawe ibyo ari byo byose ukagenda urahitana, ugasanga byose urikore ubikubijana he. izo ngeso za kera zose yemwe turi mu isi, ariko twaragize gute? Twaratoranijwe. ndababeshaga yemwe, ese ga yemwe nagira ndababaza, mbe nk'ubu basore nk'ubu wacaguye umwigeme, ukamucagura pe, wamushima, hanyuma ukaza wumva ngo arara mu mabare, ukaza wumva ngo agendana n'abandi bagabo, mbega uri umusore wo mujana he ga yemwe? yosefu amaze gushima mariya avuga ati ndagushimye, ndakubengutse, nzogutwara ubu umugeni wanje. bukeye kabiri yabonye mariya inda ngiyi irakutse, yosefu yaciye afata ingingo imeze gute? kumubengera mu mpisho, kugira ngo mbere na mariya ntamenye na kimwe. ese yataba Imana rurema, yosefu ntihari yabenze mariya? ni kujya rero umugeni wamucaguye, kizire ko yitwara uko abonye ko ariko kose, kuko yitwaye uko abonye ko ariko kose uca umubenga, uca uvuga ati uriya ntaho ndamujana, ntacyo yozomarira, basi nagume mwabijya nanjye ndagiye. none rero twebwe twaragize gute? twaracaguwe, aremera, aramanikwa ku musaraba, amaraso yiwe arayasesa kubera wewe nanje. none ko twacaguwe, dufe kugenda uko tubonye, ga yemwe? umuntu yacaguwe aba yacaguwe. twe turi umugeni wande wa Kristo,